Tokomahanga tāngata o Aotearoa, kua tuku koha haiawhina i ngā whānau o Tonga, i whakamihia e ne koha i roto o tāmaki makaurau i te rānei. E rua te kaumārua ngā puoto kawe kai, kawe tapu hoki, i whakapaitia e Ngāti Whātua ki te karakia i tēnei rā, i mua i te haere a ēnei a whinatanga ki ngā mautere o Tonga. Anei rā, a Pohaturoa Wainga. Tai mai ana te iwi mana whenua ki te pā o Rarotonga i te ata nei. Ko te paina i ngā uri o Tonga ki te taone o Manakonui. Kia ora rā, ko te tino take o tēnei karaki i tēnei ata. Kia whakakupungia te aroha i waingi a tātou ngā tāngata o te moana nui a kiwa. Koira te tino take. Having the blessing is most appropriate as we send these containers, that as they go, the love and I suppose the hope that are in these containers arrive safely. He whakatīnanatanga ngā ipurua te kaumārima nei i te aroha nui o Aotearoa ki ngā iwi o Tonga. Ki haere ana e nei ipu i te raurau kai i te rā nei. O tira, kei kō atu i te 1.5 miriona tāra te wāriu o ngā kai e ko haina ana. So one of the containers is filled just with breakfast cereals and ingredients for breakfast. However, it is, we believe, the beginning of such donations for school children in Tonga. I te timatanga o tēnei marama pahua i te maunga o Hunga Hapai. Katahi ka whai mai ko te taiani whaniwha. I poke arawatia, ngā motu e ngā waipuke o Tangaroa. Katahi ka uwhia ki ngā paru me te pungarehu. O kua tūne mau ofa lahi ka te kumotoro. Whakawhalaua te kontena ua nima me Aotearoa New Zealand, mo e mau ofa ko e atu hasi. Tokoni whakai mea kai ka te kumotoro hono kotoa ofa lahi atu. Ko ngā uri o Tonga e noho mai nei i tere whakarite rātou i a rātou ki te tautoko i o rātou whānau ki Tonga tapu. O tira e ki ana au, ko te tino take ko te aroha. E whangara te roa ki te kawe i enei taonga kei muri i ahau, mai te wahapu o tāmaki makaurau ki te mautere matua o Tonga. Pohaturoa Wainga, te karere.